Oh, sorry. Agoy, agoy. Kanina pa to dito. Sige, oh. What do you want? Good morning. Good morning. Galo. Good morning. Happy Sunday. It is Sunday with RD. With RD. Yan, dumi ng damit niya. Galing to laundry. Pero ganyan kadumi. Hindi natatanggal yung dumi. But that's okay. Anong gusto mo? I'm trying to work. Ang aga nagising ng dalawa. Ito, maaga naman talaga ito nagigising. Pero si Arlo, sobrang aga na naman nagising. Like kahapon. Nagising yung kahapon, mga ganun din. 6:30. Tapos ngayon, 6:30 na naman. Kasi ang aga niya natulog kagabi. Nasa car pa lang kami pa uwi galing dun sa city. Tulog na siya. And dire-diretso na yun hanggang kanina. So, itong dalawa, dito na sa baba. Uy, mama. Nakakain na to ng konting pandesal, munggo and rice, and now snacking na. Snacking na ang aking di. Snacking na ang aking di. Punta ka kay Tito Kao. Punta ka Tito Kao. Kay Tito, let's play. Oh no. Go to Tito. Go. Go. Go, go, go. Okay. You don't wanna go to Tito? No? Oh no. What's that? Oh no. Go, go. Hello. Huh? Say hello. MD. Why balot ma? Ay, balot? Taho? Ako. Wala. Pero una ang mansalit na kabahay-baho kay Saka dongog. parang siguro. Katugol ka rin. Si mama ay magluluto ng utan. Finally, ang aking request. Pang ilang araw na natin dito. Ayan. Masustansyang pagkain. Ano sabi na, ma? Kuan. Kanang sa pananan. Labanos? Ay. Pipino? Ay, dili. Dili. Upo! Siguro ni. Basta kay ba ko nga kuan ni siya mga utana ko di ko kaila. Ano sa man na, oy? Sa kabaho, pero wala ka kaila. Kuan na, Win. Kanang, what the heck is that? Kanang mura siya cucumber. Upo lagi na. Upo. Mura dako kay itong upo, Win. Muda ko mo. Kay kana galing i kuan day kanang imo iana sa Lufa. ah Ano sa Tagalog? Sikwa? sikwa. Sikwa. Lufa, de. Ano sa Tagalog sa sikwa? Patula. Mo dili Patula. Yan yung kapag tumanda na, nagiging lufa. Ganito. Sikwa yan. Sikwa. Diba? Ngayon ko lang alam yan, ha? Sikwa pala Bisaya ng patula. Giga! Giga! I know, right? We learned something new today. Say sikwa. Sikwa. Say sikwa. Ha? Say sikwa. Ari ka, gamito ng whole table? Mabalhin ko dito. Tingnan nyo ang gulay. Siksik liglig. Ano sa man ma? Anong tawag dyan? Alubati. Ano bang Tagalog yung alubati? And ang kamunggay. Tapusin natin to. Tulong ka, de. Yeah, you wanna help? Yabang natin para naman na tayo marunong. Yeah. Pika bubu. Pika. Boo! Hello. You wanna eat this? This is gonna be really yummy. Really yummy. Unang araw pa lang, hinahanap na namin to. Gusto na namin magluto nito.
Kaya lang nandun tayo sa city, di ba? Wala tayong nakita. Hindi wala talaga dun. Walang malunggay, di ba dun sa ano? City? Wala. O ano man? Unsa man? Dito sa amin walang tubig pero maraming palengke. Doon maraming tubig pero walang palengke. Kinahanglan jud ka nang wala jud kuan mabili. Okay ra? Okay ra man din eh. Kanina lang. Okay ra man din eh. Kanina lang oh. Di mo bukog sa isda, bukog sa... Sa isda mo palagi gani? Panit. Ano saan eh? Panit? Dagkong isda pa. Tawag ko. Aso pritohon muna. Yeah. Utangan ako. Bukog ang ugay. Ano ako tuyo ko ng kotse? Takang kay! Isip ko. Wala na yung mga old ways eh. Hindi na na-applicable ron. Isip ko, ay, ganyan naman. So naman. Yeah. Nasigla na bugan. Uh-oh, who's that? Who's that? Uh-oh. Uh-oh. Labot yung mukha. Ganahan na ka na kung ano niya yung naon. Lasad-lasad yung bugan, diba? Kumana na. Si Mark? Oo. Sana smart. Yan ako nga. Tangi ka nang, kung ano yung kanila, tumigaway niya. Kakakagay! Gaw-gaw-gaw naman kayo. Suko agad ko. Isang unsa na lang. Kuha ka basa. Ako aga. Bakuan ka. Suko ka ganun. Ang gawin. Wala. Takyan. Takyan. Mamuod. Takyan. Nilili man ito siya sa tubangan. Nilili siya sa tubangan ba? Tanaw siya. Tulog si Arlo eh. Pero biya kayo nagtuga. Kung straight ba yan na? Oo, straight. Yan man. Tulog na po siya. Ni kaon ra siya niya nagtuga. Daghan pa man kayo nig mga kuha ni Muhammad? You're throwing stones. Kung ako rin mukhaon na ni kadaghan, ano yung sa'yo tuunin mo na ko? Kabaw. So kung anong rakwaon ra ang karang leaves? Paborito ng chichi. Ah, di ka gagbatiwin? Pero ka gagutan? Di ka gagbati ni? Uy, ay nalang ni hutda mo oy. Kay murag. Oo, sarang ako. Ma-pressure man sa Usa-usa. tagsurot ani. Usa ka kuan bundle. Ninduta ani o fresh kaayo ba? Paborito pa dyan. Ah, tanggalon sad na akong mga naay kuan na sa man. Nahimo pa di ni na ako paborito mo ay patakataka ano sa mama. Ibutan na ako diri ka mong gay? Dili. Ay asa di ay? Kay una na. Aw lahi din na. Beari bi asa man ni. Batan ko nagpipilit eh. Ugasan ba? Ewa man sa takuan. Kabutan niya rin. Di na ko yapil ang mga kuan ay mga bangga. Dahil na kahoy. Ano naman kay slimy? Mga kuno. Slime. Buot lang ninyo sa ikanahan. Daghan man sa kong itanggal na kay daghang na ibangan. Ay, merong buto ng kamansi.
Kamansi is chestnut. Chestnut ba yan, miss? Chestnut ng kamansi, no? Ah, dili na chestnut. Pakita ko. Tadang! 10 pesos per bag. Merong 4 na bags. Oh. Ano yan, kamansi? Kaniyo ka na lagi ng mga ilahara jud siguro ning garden, ano? Ilahan ning tanong. Ya, pila ni? 25 ang bukos. Diba? Sus, pila na ni dito. Pinakamahal. Unsa man ning usa ka dahon? Kanang dahon, unsa man na? Kuan isa. Ito pangalan. Saluyot. Oh, pero unsa man na? Kumot kayo. Mura naman siya laing nga dahon. Mura man nag-milk. Nag-like texture ba? Luto na daw. Pwede na daw kaming kumain. Oo nga no. Mabilis lang maluto. Kasi luto na yung isda. Alright, let's eat. Che, ano daw? Yeah, miss. Kain na. Anong oras na ba? Totoong breakfast talaga to. 8:57 pa lang. Here you go. Dito Marlon is... Upstairs because Tito Marlon's using this one. You go upstairs. What? You wanna wait? Wait. What's toilet? Upstairs toilet. Go, Tito Marlon will show you. Go. Ano boy? Go boy. Ito na. May nilagay si mama na, ano nga ulit yun? Saluyot daw. Ano ba Tagalog ng saluyot? Eh? Kari lang nga ilang kari. Ayan. Ay, yummers. And yan. Kain na tayo. Search ko saluyot. Saluyot. Saluyot din. Ang Tagalog. Ha? Yeah. Saluyot sa. Ya, kuan na para unsa? Good for fiber, iron and antioxidants. Awa ka na kanan. Ano ng okra yan? Asa okra din. Sa okra. Dahon ng okra? Bush okra. English name, jute. Sa imo ka day. Jute, hala, nagkara naman. Dili, ano ko kaya. Yeah, rich in fiber, iron, calcium, antioxidants, supports digestion, bone health, and heart health. Wala na, saluyot na lang kainin natin. Supports weight loss. Saluyot. Saluyot. Pasa man nimo. Tanawa day. Ari che. Tagalog ang saluyot, tugabang for Bisaya, tugabang. Kuha pa man. Tunga, ana. What's to go? And then the kamansi in Tagalog. Tugabong. Kamansi in Tagalog. Imo ha che dara che. Oh, kamansi Tagalog na din yan. Ha? No? Malamig na ganahan mo. Init. Ari ko. Ito, yan yung kamansi. Tagalog na din daw yan. English ng kamansi is Ganahan pag init po tidali ari. kalamansi. Bread nut. Hindi pala chestnut. Bread nut. Dai ano na dai. Unsa ka dai? Akala ko chestnut. Ganito itsura niya. Marami kaming ganyan dun sa bukid noon. Wala na ngayon. Dai pero wala na. May talaga nitong rice. Lagi ako kan. Kasabot sa mga bugas ko. Gyud miod. Daghan na jud kay ni akong rice. Hindi kay wala pa rin. Meron baby. Sa buwa na mo kay kaon na. Dili, daghanon man ka ng gulay. Gamay ra gyud rice. Ay, na ako'y kanang gipalit nga di kita ka shirataki rice? Wala. We'll try it. Katry ka shirataki rice, dai? Ulo.
Kana ganing ka ng kuan siya. Japanese rice na ano daw, more fiber. Oh, dili siya carbs. So fiber siya. Dili siya lutuon, butangan ra siya ini tubig. Mupurma siya rice. Yeah. Tinidor mo. Kani. Good boy! Good job. Did Tito Wayne help you? What do you say to Tito Wayne? Healthy to it something. How did she get here? Sa shumay. Ah, thank you, Nay. Ano pala yung shumay? What a shiny Yan. forehead. Ah, Ako, yes, eat please. na. Ako, tinidor. Eat na, alo. Yum, yum. Alo! That's it. Tapos na kasi yan kumain. Ang aga niya nagising. Kasi hindi pala pinatulog ko ulit kasi antok na. Bumaba lang siya dito at kumain. Let's eat, boys! Ang ating ulam ay utan. Pwede mo. Sa kung sarili apil. Gusto mo na sa luyo. Kila ka na, parang yahan ka ng vitamin maaari na dire. Ganyan ka nung kaya baligya mali. Nagpasok ka ko. Na? Meda eh. Healthy living. Alo, you eat, alo. Come here. Mana nagkaon lagi? Ano ka eat? Sayo kay na mata. Asin ra joy ko ano naman no? Bago lang. Hala kaya di klaro Boy. kayo. Nakaon ko ta, oy. Yummy? Go, 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 go. Go. It's that. Yum, yum, yum. Ah, Yep. favorite. So good. So good. Sayo-sayo siya kanila. Ganun-ganun siya after niya kumain. Mangga. The best mangga in the whole wide world. Mwah. Ingredients. More mangga. Ako asal ang Yeah, that's alright. Sure ka, kadako ano. Oh, happy. Yummy? Yummy. Uy, ang bango. Parang ang sweet ng amoy. Ano ka manggalang? Lami kay man. See? Kaya niya yun eh, malaki. Di. Saan ka siya? Asa ba? You put my phone. I tell Alin you ako how yung you paasa mo naman I na don't want everything more. Alo, alo, alo. Where are you going? And buy some yours. That's one. Who gave it to you? No. Who gave you the money? Take away. Why? Because buy something. Do you love Tita Rich? Who's your Kiss, favorite kiss. tita? All I have Kiss is. Tita Rich. Wait, Kiss how Tita much Rich. do you have, Alma? How much does all I have? Atik ko rin. How about you? Same one. That's it? 100. Mine 100. That's 100. 50 plus 50 is 100. You've got 100, just different money. But you've got 100. Violet Schooler? Ayla. Hey, wait, can I get your hats? I'll get your hats, you too. Just stay there, I'll get your hats. Yeah. Hindi balik na lang. May masakaw ng batak. Oh, hello boy. Sup boy? Sup boy? Okay, dahil kayo na rin. Yeah, guys, alo, listen to me. Hold Tito's hand, please. Behave boy, okay? Ayla, hold Tito's hand, ha? Kabalik na sila. What did you get? Oh, like that one? What did you get, Ayla? Sure. Chi. Ala, Arlo, what? Oh my gosh, Arlo. Dili man ako din oh. Strips. Dili. Na, bubblegum. Alo, careful. How much is that? Pila ni do? 40. 40. Oh, that's good. That's good. Yeah. 40 pesos. How much is mine? 48. How much was yours? Oh, so you got change, you two. Keep it for next time. Keep Your it for money. next time. Hello. Is it really hot? Is it really hot outside? Your change. Yeah, it's hot. Yeah. Dili man daw si ba to? Good. Okay, that's mine. Alo, that's a lot. You don't have to finish that right now, okay? No, later. Ay, tuluyan ng Thank you. Nanan! Your mother dear. Ito, yung pabango is from ate. Mark! Thank you very much. Balik mo, boss.
Aldo na naman. Ay, tuluyan ang gigis. Kanila, te? Ako na tong gilay ganina. Kampal nga. Ang bendisyon. Lahat ng Aldo. panalangin. And this is for Wiwi. Oy, thank you. Thank you guys. Thank you guys. Happy New Year guys. Merry Christmas and Happy New Year. The yellow one? This is for Razzle. Razzle and family. Thank you. Wow, is this from Razzle Dazzle? From Razzle Dazzle. This one is for Mama. Let's go. Uy. Ito kay, ano, hindi ikang. Asan August. siya ikang? Ah. Thank you, Dai. Welcome. Walking, 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 walking. Pilipinas, Pilipinas. Punta kami Pink House. Hindi naman sobrang init, miss. Tama lang ba? Dili kayo super kainit dyan. Iniwan naman yung mga bata. Kakagising lang yung Indy, so masaya lang yun siya. Pinapakain din ni mama. Tapos yung dalawa, nag-ano yun? Sing and dance. Hi! Ano siya? Ice? Dili siya, Is it used for that? Is that you drink? yeah. Okay. Okay, yeah. Mag-start ko sa food, miss. Okay ra? Isa ka nachos or nacho overload. Isa ka fries loaded. Isa ka hamburger. Unsa ning? Okay, that's alright. And then duha ka chicken burger. Yes. And then green apple. So, pila nilang dong? Wala na kayo? Kape na. Unsa man kape? Wala I'll may get kape. blueberry. Get it there. Ah. That's milk tea. Kape na? Ah, okay. Pwede na siya. Sarap. Bili na hot. Yeah. Isa cafe macchiato. I'll get She's checking. voila. Voila? Wala? No macchiato. Kual? No. Wintermelon. Milk tea. Ah, so isa ka winter melon milk tea. Unsay drinks na Ay, na gadi lang dahil. Lemon lang, lemon lang. Ay nako. Lemon lang dahil, lemon lang dahil. Kiat lang na. So, isa ka lemon, isa ka green apple, isa ka blueberry. I'll get a soft drink as well. Okay. Nag-share ako ninyong drinks. Yeah, you can share. Naora, miss. Pila ka drinks imo na tira tulo? Lemon, pineapple. And blueberry. Yes. And then Coke or Pepsi. Yeah. Kung balik ko sa Sige, miss. isa ka nachos, sa fries loaded, a burger, duha ka chicken burger, tapos isa ka lemon, isa ka pineapple, isa ka pineapple. Yes. Pwede na ulit. Okay, thank you. They've got a party there.
yours. Sa tuna ka siya. Thank you. Favorite natural. And look at me. You can hold the other side. Ayla, let Arlo hold the other side. You two You help. can have the whole thing actually. Okay. Here you go. That's for you. That's for you. You. I will help you. Wow! Thank you! Thank you! You're welcome. Thank you, Arlo! Thank you, Day! You're welcome. Mo na, sakto na o dakor kayo? Parehas na. Parehas ra? Hindi, dako na siya. Hindi na daw kay kamasud ID. Thank you, Arlo! Oh, hug mo uy. Thank you! Thank you! I love a strawberry side on the side next to you. No wasting time. Can you tell me the truth? I'm feeling you, yeah, I'm feeling you. Oh, oh. Be honest, tell me what's on your mind. Oh, baby, when I lay my eyes on you from afar, I could swear I thought you fell from the stars. Think about you day and night, girl, even when you're not around. I don't want it if it's not with you. Hey, I'm just keeping it straight, cause you got me feeling distracted. Let me show you the way. Girl, I don't take it for granted. Why can't we just give it a go? Infatuated more than you know. I want you near with the same point of view. I'm always ready, so call me over. We're meant to be like the sun and the moon. I just want you to know I love a strawberry side on the side next to you. No wasting time, can you tell me the truth? I'm feeling you, yeah, I'm feeling you. Oh, oh. Be honest, tell me why. Honest, tell me why. I love a strawberry side on the side next to you. No wasting time, can you tell me the truth? It's got coconut, yes. That's desiccated coconut. Coconut na miss no? Oh, yes. Yeah, it's coconut. You don't want a dollar? You don't want to try? You can try. That's cheese. This one. Thank you, miss. Mauni ang kuan? Salamat. 5.50 na po 100. Kaon ka. Okay, sige. Is it good? You want one? It's alright? You want one? I'll try that. Sige, kaon. Ayaw ng mais, kaya dali ka tama. Ayaw. Grab with your hands. Gusto ni kani? You want to try that? Yeah. You want some? See? Lami? Ano? You want peanut? Kawas. Kang. Yum. Gusto niya? Ma. Ran. Lami. It's good. You want more? What do you want? Hot dog na you hot dog as well? Ayan. The chicken. No, it's chicken. See, you're very close to the fish. And what do you want, Dada? Squid? Any? I'll just pick any. Grab one.
Not that one. I'm just kidding. This one? I actually don't know, to be honest. I don't know on that one. That one. The bottom one. This one. I'm not after big. Get that one. That'll do. Kamu na. Mana nate? Tinaya ka rin. Bok? Pwede ba? Bok, tinaya ka? Arlo, do you want a drink? Arlo. Wala. 5 lang ka bok ako ate? Kani siya, pila. Next one's better. I got 15, ano. Arlo, what are you doing? Eating or squeezing it? Oh my God. You squeezed it to nothing. Is it good? Yeah. It's good. Problema, saan niya pag-ibaw? Salain. Di ba rin? Sissy wants to try it. Sissy. Uy, miss. It's good, you want one? It's good. It's like a toffee apple. Yeah, it was warmer. You can have that. Yeah. Why not one? Si Marlo nagtutok. They're gonna bite it. Bite and put that in your mouth. It is lemon. Real lemon, Arlo. Real fat. Cheese. Water, can I drink it now? Yep, you can. Ask Daddy to help. Dad, give me one. Nasa lay pa duwa ako. Be honest, tell me what's on your mind. I'ma say every day you got me hypnotized. Take